VB victory adi New Radiant wengerga min combat team ka bas mihar ha point lifun wani Viensa keeper Alexander Osei match commissioner Muhammad Hashim inam medevvi Tiragu devehiliga mihatanan emme match kulunu kam geves emme gina save kori goalkeeper yogotu geves miyadiga match fahuga Beliga point tawala balarga point tawal ge evanaga VB devanaga Victory Sports Club timanaga New Radiant hatarwanaga Valencia ega fahat den team ta tartib funwani miyadiga match noken eruga Viensa oti FS point nuli bane kolon emme fahuwagut kolga New Radiant libon penalty score kogen emihun 3 point hodima anika team match kolgen Viensa anika point nulibi hatarwani match ka kurimatla me jehifumwani NMS miyadu alun dannawani Viensa ge goalkeeper kori masakkata kuluntarin kori masakkata balar ge emihunna point en hama deserve ve evaran emihun mase coffee NMS football aga eki faharu kantata mederwani eki gota kuring hinu kura kaha natijata bes football aga nokume fave Diragu devehili football mubarat ki rajya ge emme bodu football mubarak at team me mubarat ka wada kore e at team committee ka wada kurane fortama deburuga timmana buruga wada kurane fortama deburu nimeruga emme gina point hoda de team maaf karaba emme gina point hoda ha team ei emme madun point libe de team unikuruma fahu Viensa fortam half ga Fast fahari gemating New Radiant ke gola amaz ko bola ta fonwali NMS go Alexander Osei me fat match ges miharu diraga FM gulgin hulwala fa fursate Event kona nagaruga nafiwa niyazadi Adam Sharif ewa nguriha kulunterin Viensa geria terega Ahmad Abda fonwali to beli fione ka seria tere mi fonwali Torik bolu gaje Febransiam puri fonwali mes goalkeeper dimale fonwali uni ena atun jatsa corner ka ber kolle Viensa ge fortama safe ven game media goalkeeper ga faratu me goalkeeper right Charles Warrich nayakange bola nodi ge ariti daganda bola diyai dasake molu kulunteri speed eneki rangalu dandiwaluga rangalu tanu hore ehen kuluntenna sapli kode kulunteri dakko kule mederi asabak ega war gina saubtaken hurun ham ekashige me egiteren esab rangala meche prepare no suro idan nuniam enaga amila personal kamek gama ene